Kibor penyak distrik jong ke East Coast Hills lengba ke office u Deputy Commissioner hapok ke jengelam jong ADM u Baroni Walang henin kesengi ke henreu terik u Nailor lelet kendang bat pemi jubor yo Sushil Sangma bal kamtra jubor ya kejaka jong ketnan Public Works Department Road kabaran Haom Sherpi Shillong u Sushil Kumar u lakam milade kum kontraktor Henry hakapor bapoi kibor penyak distrik hakani kejaka Om Shem Ladan Kumta kibor distrik kilai kendo tangi kibre ki bosong wai batre hakane kajaka kabau new bar jala la penokam yaka kum kajaka desyam mauria ki mau blok ki mau ed bat kiwe de kimar hakane ki jungjurep Baroni Walang rengkat kibor pulet bat ki officer nakatnat assistant executive engineer PWD Road Shillong kontop yo ba wai liten kilap ba ka yeng ka bala ibet bha mansong mansa la dab bansna daute ubar jala bat ai wai ru hakiwai pat ki bar jala bat ki batre bat u Nalor kini ki yeng lalap ru bau new bar jala lasna ru yek jakalej bar ne ki pankhana ki bala shpun tuet bet sakawa Om Sherpi kat baya ka boarding electric ru la shutu na ki signer electric ki bapenya boarding syakatnat MES nakal yang katnat PWD klai tu bau new social la kamtra yek ne jaka bula le ru shadu ki bor ka Meghalaya Board of Revenue ban kam yak ne jaka hande ki yeng bisar kam semlapan kesan yu Ini kedai kejaka PWD akaba mencuau ni ubrio Sushil Sangma upan ya kejaka nak PWD re umshima ayo ya kejeng ben ula syukam bagani kani kejaka kejungu tu layak kembala katukan Islam akaba syukunan kami kani kejaka bat nakaliang jong PWD kilawan ujol singi DC office bat nakaliang jong DC la ada isu ya kami order banong yu ba udi ban pelai mo ya kani kejaka Henry, umshim akun kumta uni ubreu lali penban cek Meghalaya Board of Revenue. Kena ke Meghalaya Board of Revenue pan bila pun kesan dia ke order jung DC. Banong ba kani kejaka kamdi ke jungu, ni kejaka jungu PWD, bade halo jung kani kanong rem niwan mentah resmi hak bangin evik yung ni ubreu na kani kejaka. Te Henry kumba PUE ba kidong katukan ni kilong yeng long sem pada ni regak lagi kulong kena hak bana kaliang jung ini kibreu bade kinong tre jung ungi. Ia tu bakim cimdan kanu kanu kajing tem. Ba ya ke shitil ada isu nak office jong DC mana khat new tarik jong penai August arjar khat riu hakaba la ayu ke notice bo di ban like no ya kini kejaka. Tenri umshim batai ya kini bokli ki bade ki nong tarik jong te kumta la kerpan nak liang jong ki ban ai por ki shisni hakaba kinmi nak kini kejaka kumta nak liang jongi district administration ni sngopsen yakini nomor ba syai kinlek video pun thai bagi habaret te pun tangi ai por ki hisni bagi la shahadu por architect la di bumi no